من مراجعتم بسیار مهاجرا با حوض مراجعتی که کرده استودیم بسیار مهاجرا با عده همون تاجیکستانی ما زنای به شوهر بسیار شدن حساب مهاجرت زیاد شدن انامی چه حساب و زناتون بریتون زدانتون گرفته برید چه که زنتون گرفته نبرید اگه یک همسایه یک کس یک چی میگوتون همون رسیبه یا که میبید یک کس یک خشنی تو میگوت یا که یک کس گپی زودتی تو میزند زنت سرشته کن مرد هستی می زنت سرشته کن پرتوفت نرف خواهرت سرشته کن نگاهبین کن تربیه کن اسلام با تربیه کن انسانگرایتی با تربیه کن بعد ملت ما آباد میشد زن این آبادی خانه‌تون زن است مادر برای فرزندش مدرسه است گفته پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم برای همه قدر زن علم آتید زناتون خوانونید زنانتون فهمونه خوانن وقتی که زن علم گرفت وقتی که زن عقلش پر شد وای راه بد به نمیرد یک دویم فرزندش درست تربیه میکنه دو عقل تازه زندگی میکنه زندگی به تازه زندگی میبرد سه موافق دلتون میشد خودتون بعد حرام بازی نمیکنید چهار خودتون نمیپرتید و نمیبروید که مثال سالش خطی نباشه چه که دلتون میکشد وای مرحم دل شما عزیز دل شما با پرتوفتن نمیبروید نمیتونید این کارا کردن سالش خطی دور گشتن چه که شما و نقض میبینید نگاه کنید نه دو تا چیز است وقتی که آدم حرمت میکنه نقض میبیند از صدق دل زنش نقض میبیند حرمت احترامش میدارد همین نگاه کنید گل هم تو گل بینید گلی که شما معقول است شما و میکنید دقت کنید گلی که شما معقوله شما و میکنید نه که گلی که شما دوست میدارید وای با مهنت کرده و خجالت کرده آب ریخته خدمت میکنید که وای گل دائما شکوفان باشد برای همه قدر دوست داشتن و مهر بستن و مرد بودن و پدر بودن و شوهر درست شدن یاد گرفتن در کار این به حد ضرور جواب میتیم سوال شما دلوار جان ما باید که البته کورسای کوتاه مدت کشیدن ما در کار ما میکشیم این چیزا من همون سال فکر کرده بودم نه که من اسپید نکردم همین کارا کردم ما البته میکشیم این خیلی کورس ما البته کورس میکشیم که چه خیلی تربیت کردن که همه عائله فهمد پسیخولوژی همه مردم فهمد باز یک مشکلی در چی است مشکلی در اون که ما از ترادیسیای کهنه ما دور نتونستیم شدن جمعیت ما مجبور کردن است که چیز نو قبول کنیم منتالیتی کهنه ما حاضر هست در سر ما مثال سر زن با داد گفتن دست برداشتن عذاب دادن منتالیتی کهنه حاضر هست و گم نشده است از منتالیتی کهنه حاضر دست نکشیده است بسیار خلق ما چیز نو قبول کردن با تیار نیست فهمیشش نمیرسد چیز نو قبول کردن با زن برای شما همچون پارتنر بودنش در کار زن برای شما همچون همشون هم سخن هم مرهم دلتون بودنش در کار که شما دائما вдохновит کرده استاد شما با دائما دلبرداری کرده سخنهای بهترین قطعی دستگیری کنند که مقصدتون عملی کردن توانید زن خوب من اینه زن فقط برای جای خوبی نیست زن برای اگرات برفته فقط کار کردن نیست شما زن مردی کار نیست شما این چیزا دور شید چقدر آدم با عقل شد چقدر آدم علمش پر شود چقدر آدم توانای دانا شود همه قدر زن و فرزندش به خدمت میکنند حرکت میکند که شرایط سازد برای زن و فرزند حرکت میکند که شرایط سازد که مثال کار داشته تیز کرده میمونه که عقل همین زن عذاب نکشد همین کوخنیش удобство میکند که همین زنم عذاب نکشد دوش و ونش مثال وای میکند که همینو عذاب نکشد وش تعمیم میکند که خوراکش و وش رفت و اومدش که همینو عذاب نکشد آدم چقدر باعقل شد شرایط میسازد برای زن و فرزندش نه که چقدر آدم بیعقل شود چقدر آدم کم فراست باشد همه قدر سطح زندگی پس به زندگی میکنند زنش هم عذاب با خودش هم عذاب با فرزندش هم عذاب با چقدر آدم بیعقل باشد عقلش کند باشد زن و فرزند با دست میبردارد یگان وقت زن و فرزند نزنید وقتی که شما زدید همه آدم با خاراکتر یکروی زیاد شدن میگیرد ما اینو میگم اصلینسکی خاراکتر یکروی زیاد شده رفتن میگیرد و عذاب کشیدن میگیرد بعد همه بدبختی چی که عقلش کم شدن میگیرد عقلش کوتاه میشود
вақте ки ақли вай кӯтоҳ шудан гирифт шумо ҳеҷ кор карда наметавонед. Баъд мебинед фарзандон фарзанди дилангитон бари не. Баъд мебинед занатон ҳамон зане ки хел ба фаҳми ба ақл не. Ким чӣ хел ки ҳа хонагӣ ҳа чой дам кардан метавонед, не ки ин хел зане ки дилатон ба орзутон шиканан не. барои ҳама қадар ҳамватанони азизи гиромӣ, мо бояд мардҳо аз болои меҳнат кардани худомо, аз болои худамо меҳнат кардана сар кунем ки оилаҳома тарбият кунем. Ҳамин мо ҳамин хеле шудем аз сабабе ки ҳамон баъзан мадарамо ва мо ҳамчи падарамо задан, падарамо ҳамин хеле кардан. ману шумо бояд ки фарзандҳомо ҷамъияти нав ба тарбия кардана ёд гирем. мо албатта ҳамин хеле курсҳо мекушем, албатта ман ҳамин хеле система месозам ки ҳар як район ба дарҷа кор мекунад. Ки мо кор карданем ин чи аста ки барои шуурнокии халқи мо пеш рафтанаш дар кор, шуурнокии халқи мо тавоно шуданаш дар кор, ки ҳамин модар фарзанд ҳамин хел тарбия кунад ки бачам ту метавонӣ, ту тавоно ҳастӣ, ту ба ақл ҳастӣ. сари вай модар ба сериалу кинои ино набошад, сари вай модар ба чӣ хел фарзандама бузург кардан, орзуи бузург шудани фарзанда майнаи сари кӯдак ба ҷо кунад. мана ин чизҳо буданаш дар кор. ин хел не ки писарам рав Россия як чӣ харид, кор кун як чӣ биёр, занги, мошинги, хунагӣ, ин не. як мушкили зиндагӣ ҳал кун не. бачам ту метавонӣ тавоно шӣ, ту метавонӣ олим шӣ, ту метавонӣ дунёгир бошӣ, ту метавонӣ халқ ба хизмат кунӣ, ту метавонӣ. мана ин хел тарбия духам созидательный дух мегӯем мо, ҳамин хел тарбия карда аста вай ба буроварданаш дар кор. фарзандо як дилию як чашмию як диле ба ки аз маҳалчигӣ дур бошад, инсоне бузург шавад, корои бад ба даст назанад. мана ин хел буданаш дар кор. барои ҳама қадар ҳамватанони азизу гиромӣ, ман гум мекунам ки ҳар яктатон, ману шумо мард ҳастем, бояд ки болои ҳамин кор кунем ки хоҳарои мо азоб накашанд, занои мо азоб накашанд. зан гирифтед, занатон ҳамроҳатон баред, ҳамон хуштоманҳо ба муроҷиат карданем, ҳам хуштоманҳои касе ки мана гӯш кардан аст, келинотон ғам натиҳед, азоб натиҳед, хонаи фарзандтон вайрон накунед. ҳавай чой дар шумо ба чой дам накунад, ҳеҷ кор накунад, не ки оилаш саришта кунад шуд, ҳамин оилаш ақаллан худаш идора кунад шуд. шумо ба ман мефаҳмед ки шумо мехоҳед ки келинатон хизмати шумо кунад, вай не ки рӯзаш мебиёд мекунад, вай оилаи фарзандтон вайрон шавад, ага ғурбаташ шумо ба бисёртар мерасад. ғурбаташ азобаш шумо ба чӣ ки фарзандатон мебинед ки фарзандтон байни раҳба монд, шумо фарзанди худатонам байни раҳба мемонад, вай духтари дига бегунам. хай писари шумо писар аст, бо як илоҷ меёбад, менталитети мо бо писар бо як роҳаш меёбад, вай ҳеҷ ки гап намекунад. ник вай бечора келине ки шумо буроварда хона пеш мекунед, мумкин ки як умр бешавҳар мемонад, умраш ҳамтун мегузарад дар байни роҳ. ба чӣ сабаб? ба сабабе ки падару модари вай шумо ба бовар карда, фарзанди шумо ба бовар карда, духтари азизашона тарбия карда, калон карда шумо ба буроварда додан. а шумо бошед ранги латта барен, почакатона шакида партофтед. барои ҳамо илтимос мекунам ки ҳар як хуштумоное ки ҳастетон камака кам ки бошад, ману шумо бояд ки дигар шавем, ҷамъияти мо бояд дигар шавад, нуқтаи нигоҳи ману шумо бояд камтар дигар шавад. хоб анакун бо як муроҷиат дига дорам. тамоми ҳама мартоба, вақте ки модаратон як чӣ мегӯд, зантон як чӣ мегӯд, шумо байн ба ҳастед, байн ба ки ҳастед, шумо психологически шумо ба қинай, ҳам зантон як чӣ мегӯд, ҳам модаратон як чӣ мегӯд. зана намонед ки ганда гӯд нисбати модаратон, а модаратон ба аста фаҳме ки модарҷон, ман шумо нағз мебинам, ман шумо ҳурмат мекунам, не ки оиламам сохтанам дар кора. хай мана инаш не дигараш не сарамно якташ қати ман оилама сохтанам дар кора. барои ман беҳад мехостам ки дар бораи оилам ягон чӣ нагӯед. ман просто худам тарбия мекунам оилама. шумо ман ба фақат роҳи шумо ёрдам кунед ки ман дуруст тарбия кунам. ин хел ваш бинед. мисол ҳар як одам ба як чӣ камбудиш ай, хатоиш аст, ба сабр шавед, худотарс шавед. ягон вақт шумо зани идеалне намеёбед, ягон вақт шумо шавҳари идеалне ёфта наметавонед бачо, чунки ки идеални одам нест. пайғамбаро хато мекарданд, пайғамбаро камбудӣ доштанд, ману шумо тем более камбудӣ дорем. барои ҳама идеалне зана шумо ягон вақт ёфтан наметавонед, наковедам. ҳамон зане ки доред, ҳавая тарбия карда, ҳамин хел кунед ки барои худатон идеалне шуда равад, мувофиқи дили худатон шавад ки шумо хушбахт зиндагӣ кунед. ману шумо дар дунё як бор мебием хушбахт зиндагӣ кардан дар кор. ҳамватанони азизи гиромӣ, ҳамин суханомо ба нияти гуфтанам ки илоҳи парвардигор дар хонаводаи шумо хушбахтӣ бошад. илоҳи парвардигор дар сарзамини
ملک ما آبادی بیارد، فرزندهای همین زنها تولد کنند که گروی ملت ما شوند، فرزندهای تولد کنند که جمعیت آینده هزارها با بهتر و خوبتر و آبادتر کنند. در خدمت شما.